Authentic Mama, the 103.1 FM. Io non pegno sala todo la vava me do fiena mi la fisa fie keniele Electop Radio 103.1 FM pen kosem Authentic Mama pen kosem nele egbenye November pen keke velia 2nd of November 2024 mi awezo todo la vava afisa fie kenela ejeje na be we de kakle mi fienya be as Duneny Borborbor show Electop Radio 103.1 FM Papa Lauchi apeleke mi ato mi nya mi wona mi meda se mi meda choga ato ba se ga nyi fie me yata medo jana mi kata mi awezo over Top Radio Papa Lauchi ni le transmitting live to 40B Royal Castle Road aji le Kokumlemele Accra Ghana. Bonsoir, bon arrivé. Welcome to the show once again. This is Authentic Mama MFA Mikata Miawezo. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hey Baba, what you they do? Make you change Shakara station, make I hear proper program for Top FM. You know say MFA day on air, MFA Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the authentic Mama, the 103.1 Okay, abaleke miato mienya egbenye memenda novito do lava vao ikako Duneny Borborbor show ale bavana me nya novio katan le North America nye le live le top fm online top fm online on YouTube nye le live le CEANA YouTube page nye le live le CEANA Facebook page all le North America akpena metodo lava vao be mi le toaji le wona pomna mi ke oyombe MFA Authentic Mama. Nyafe text and WhatsApp messages so none of avam le 0244 madekuku nyafe text messages so none of avam le 0244 066752 0244 066752 nanye gbenye woji gbeza alo gbenele anniversary adedu alo edibi adogbena wo lonoto la fe plegba no ba majina do no ba do 0244 066752 miawe le toji messages on an vavam le ye nwe toji a mi akano katana mi le text message segment me ke we internet nya be newspaper headline segment ava no ye we jole kosra me pe takaka o makata na o le phone in segment mama na o mon popo ade wo susu block tunu yo nese be ejo le kosra melawo nyato mi yom nya no vio mi na wanye be emefa le moji Authentic Mama nya we zo nya le toji Authentic Mama, the 103.1
Authentic Mama, the 103.1 FM. Apato, radio Casanele. Oh, I'm not Baba. Oh, baby. Nano, the book how a Benaba Pabaro top one. So, over the other top level. Yes, I got to put a top effort. One, I'm a far away, so. Hey Baba, what do they do? Make you change Sakara State to make I get proper program for Top FM. You don't know say MFA on air, MFA authentic. Yeah.
Currently, I got down Top FM now. Never say Emma, the only authentic mama. Mama, the cat, okay? Chia. Currently, I got down Top FM now. Never say Emma, the only authentic mama. Mama, the cat, okay? Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM.
You're not being allowed to the lava vow top radio 103.1 FM. FM Penko Semnele, authentic mama pledge in your Borborbor show. Nyare le toji to the lava vow, okay, mana na nyebe, abeleke winton in ya, mana na nyabe, mucho amejek pa dembe, ma woman levena, okatia authentic mama, be waka ho award, aka awards, ame version, the kanye, 103.1 the car Channel Awards in Ghana 2024. MFA Authentic Mama Top Radio 2024 Radio Show Host of the Year. Radio Host Show of the Year. Novi Todola Otiam Bema Award Ma Radio Show Host of the Year 2024. Maybe I could better want to see Bemi Akpeda Untinye. Madakukuna Minemia Award ya menye o kemikataye bemi akwe menye bruto kwe no homo ata madakuku mekpeda untinye eke esuso 19 days 19 days to end the voting 19 days more to end voting madakuku na be a voting authentic mama na dial *928 *310 hash. But I couldn't be a voting authentic mama code yenye *928 *310 hash. But I couldn't dial follow process. Nyepe code you can vote nama yenye N5D64 N5D64 authentic mama pe code yenye N like name N5D64 D like Daniel N5D64 ne a vote na authentic mama ne ma ho award ya me kuku dial *928 *310 hash ya na dial process ava ekemo abia be code yenye N5D64 authentic mama radio host show of the year 2024 Madakuku bemia adakonam be matanwa ho award ya venami eveduko kata akpenami bemi le nkonyesem eyemi awe ameyi o matanwa wo processor wa ameyi o matan dakowa adogada authentic mama le 0244 066752 0244 066752 nene dogada enoba magia nkoike na akponye mark clue enye nkoike na akponye le gadumda 0244 066752 ne matanwa awo process ya dakonamwa na dogada 100 cedis 50 cedis 20 cedis any amount. One vote is just one Ghana cedi. That a case no be a vote na mkwa. Me da kuku ne do gada amada ko lenkome. Makomo no popo ya mada penelo no to yo je akoda nam. Ame yo matonyo yo le gadom da ha. Me dakpena mikata melenkongolom eye ma ado mani. Lava Vow Top Radio 103.1 FM. FM penko semnele authentic mama pledge nenyo Borborbor show. Nyare le toji to the lava vow okay mana na nyebe abeleke winton nya mana na nyabe mucho amejek pa dembe ma woman vevena okatia authentic mama be waka ho award aka awards ame version the kanye the ka Channel Awards in Ghana 2024 MFA Authentic Mama Top Radio 2024 Radio Show Host of the Year. Radio Host Show of the Year. Novi Todola Otiam Bema Award Ma Radio Show Host of the Year 2024. Maybe I could better want to see Bemi Akpeda Untinye. Madakukuna Minemia Award ya menye o kemikataye Bemi Akwe menye bruto kwe no homo ata Madakuku Mikpeda Untinye. Eke esuso 19 days 19 days to end the voting 19 days more to end voting Madakuku ne be a voting authentic mama na dial *928 *310 hash Madakuku ne be a voting authentic mama code yenye *928 *310 hash Madakuku ne dial follow process nyepe code yake na vote na ma yenye N5D64 N5D64 authentic mama pe code yenye end like name
N5D64, D like Daniel, N5D64. Ne avote na authentic mama. Ne ma ho award ye. Me kuku dial star 928 star 310 hash. Eya na dial process ava ekemo abia be code yenye N5D64. Authentic Mama Radio Host Show of the Year 2024. Kuku Bemia Adakonam Bematonwa Ho Award Yavenami Eveduko Kata Akpenami Bemile Nkonyesem Eyemiawe Ame Yoma Tonwa wo process our Ame Yoma Tan Dakowa Ado Gada Authentic Mama 0244 066 752 0244 066 Nene do gada enoba magia nkoike na akponye Mark Clue enye nkoike na akpone le gadumda 0244 066 752 ne matonwa awo process ya dakonamwa na do gada 100 cedis 50 cedis 20 cedis any amount. One vote is just one Ghana cedi. One Ghana cedi. That a case no be a vote in Amqua. But I could go and do gada madako lenkome. Macomo popo ya madak penal and toyo akod danam. And may you maton you legadum daha, medak penamicata, melancongulum, a ma ado mane ayom yanko, leye toji. Yato, akpenami, Alekim Yemila wana Sam live, le top radio 103.1 FM, FM Papa Lauchi, Tienya, Akpenami Torulao, Miawe Bodogbe, and Nala Kata, may you kata le voting wanama, Maunado Tefe, Eglobe, Nusio, and Nuswe, Sia Dometesia, de Kemione, a Messia Dometesia, Yemi Wena, Yata. Menyo kemile no fana mianto miavio mianovio emegbele gbadea miava anyela ba lekene wena mada nenewa wena oha pede untinye dial star 928 star 310 hash nyepe code N5D64 then I vote in authentic mama it's just one Ghana city one vote is just one Ghana city then be adogada ekemana do down in tone maton wewa 0244 066 752 0244 066 The name is Mark Klo. Akpena mi torolao bemile eji yemile wonam ha akpe. Okay, no pi torolao manna mi ega. Abeleke megbelea every Saturday mechena ga lemoji top mega cash. Ne weekend ya nelegadi quick be akona there oya play ko oya dial star manana na akpogade ndo alofien ya dial star 426 star 7 hash top mega cash. I just want to give you some cash this evening. You can use it this evening, tomorrow for your hangout, and also for collection tomorrow in church, even to start the week on Monday. Dial star 426 star 7 hash. Top mega cash. The code is star 426 star 7 hash. Send, play, follow the process, and play as much as you want. We want to dash you weekend mega money for the weekend. So just dial star 426 star 7 hash. Ekemaga avanao. Novi torolao. Play. Top mega cash. We are giving out cash. So play and win. Follow the process. Vote. You can just dial play from 5 cities, 10 cities, 20 cities, any amount, depending the amount you play. That is the more you win. Eyata. Then to be a gaga, ako gaga there. 5 cities, 10 cities, 20 cities, 50 cities, and so on and so forth. Eyata. Nofi. Ndoya. Fienya. Aina lankonya sem fienya. Mana na nyebe. Just play. Top mega cash. Novi to the lao. Star 426 star 7 hash. Then you send. Okay, you follow the process. Play as many as you want. That is top mega cash. We are giving you cash. Play right now. Get some cash for yourself. Chill out and also use some for tomorrow collection. Akpe Novi to the top radio 103.1 FM. Authentic mama. MF Penko Semnele. Eyilo, eyina tuto, ya nobi edenyi. Eyilo,
inantuto. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Like the name of the Borborbor show.
Nyare le toji todo la baba okay mana na nyebe abeleke we tene nya mana na nyabe ncho mejegbe pa dembe ma wo men bebe na okatia authentic mama be waka ho award aka awards amepeson de kanye the car Channel Awards in Ghana 2024, MFR Authentic Mama Top Radio 2024 Radio Show Host of the Year, Radio Host Show of the Year, Novi Todola Otian Bema the process. Nyepe code you can vote nama. N5D64. N5D64. Authentic Mama pe code. N like name. N5D64. D like Daniel. N5D64. Ne a vote na Authentic Mama. Ne ma ho award ya. Me koko dial star 928 star 31. Number 0244 066 752. Na matawa our process ya dakona mwa na do gada 100 cities, 50 cities, 20 cities, any amount. One vote is just one Ghana city. One Ghana city. That a case no be a vote na mkwa. Mele kukwene do gada amadako lenkome. Makomo npopo ya madakpena no to yoje akoda nam. Ame yo matonyo yo le gadom da ha me dakpena mikata melenkonglom eye ma ado mane ayom yanko le ye yinyo toji. Yato akpena mi aleke mi lenkonyo sen eye mi le wona sen nam live le top radio 103.1 FM FM Papa Lauchi tienya akpena mi todo lao mi awe gbodogbe enna lao kata me yukata le vote wona ma ona do tefe eglobe nusio sia odomete desi ade kemi wona amesi odomete desi ade ye mi wena yata menyenyo kemi le no fana mi anto mi avio mi anovio emegbe le gbade a mi ava anyela ba aleke na wena mada nenewa wena wo ha pede untinye dial star 928 star 310 hash nyepe code N5D64. Then I vote now authentic mama. It's just one Ghana city. One vote is just one Ghana city. Then the be a do gada. Eke man I do down in tone matuan wewa 0244 066752 0244 066752. The name is Mark Klo. Akpena mi turulao. Bemile eji yemile wonam ha akpe. Okay, no pito lao manna mi ega. Abeleke megbele every Saturday mechena ga lemoji top mega cash ne weekend ya ne legadi quick be akọ na dia oya play ko oya dial star manana ne na akpogade ndo alofien ya dial star 426 star 7 hash top mega cash. I just want to give you some cash this evening. You can use it this evening, tomorrow for your hangout, and also for collection tomorrow in church, even to start the week on Monday. Dial star 426 star 7 hash. Top mega cash. The code is star 426 star 7 hash. Send, play, follow the process, and play as much as you want. We want to dash you
weekend mega money for the weekend. So just dial *426*7# ekemaga avanao. Navito dolao play. Top mega cash, top mega cash, top mega cash. We are giving out cash. So play and win. Follow the process. Vote. You can just dial play from 5 cities, 10 cities, 20 cities, any amount, depending the amount you play. That is the more you win. Eyata. Then to be a big gaga, the 5 cities, 10 cities, 20 cities, 50 cities, and so on and so forth. Eyata. Nafi ndoya fienya aina lankonya semfienya mana na nyebe. Just play. Top mega cash, top mega cash, top mega cash, top mega cash. Nafi to the lao. *426*7#. Then send. Ekema, you follow the process. Play as many as you want. That is top mega cash. We are giving you cash. Play right now. Get some cash for yourself. Chill out and also use some for tomorrow collection. Akpe Novito Dollar Top Radio 103.1 FM. Authentic Mama MFA Penko Semnele. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Radio Casanela. Oh, I'm not so bad. Oh, baby. I'm open house. I'm never a papa top one. So, cover it at the top. Yes, I got to do that. I'm a power. I'm Isaac Royal Storm Togbe, as you all know, Nemo, and you know who it is. I only listen to Authentic Mama, the only Authentic Mama, MFA.
Authentic Mama, the 103.1 Yo, Todolao Akpe, Top Radio 103.1 FM, Penkosemnele. Nyawele tuwaji egbe menda of November Penkeke, Velia, 2nd November 2024. Afisa Fikenela, George Nambele tuwaji. Efonya Joffrey Kofi Agbojinshi, Kofiain, Medofiain now. Nena make Makofiain, Mana, Efonya Francis Nyonyo, Le Medina, Akpebe Nyele tuwaji. Efonya Emos, are you there? Emos, let the president Akpade, make a senko, are you there? Let me know, Belle Mojido, message them, Nonya Helename. Amenovi, Efonya Peter Dra, Anya Palestine to, like any qualifying, Dan Sumanto, Ashamanto, Spinters Roto, Fika Lenkoya Secofodia, Metofina me. Todo lava kata sister gift Agbojinshi, sister Florence Newtown, Medofiana Milono kata. It is time for newspaper headline segment. No you wait jole kosa mepeta kaka kemadon kutina benile live le Top FM online on YouTube, Top FM online on YouTube. Nile live le CEANA YouTube page. Share the page, go there, watch the program, share and like the page, follow CEANA YouTube page, Nyele CEANA Facebook page, Nyan of you Catalan North America, I salute all of you. Medofia iname, Nyawele Toji, Kenya, Ke
before me aijia makomon popo ya mado baba na mia novio enonye pomio hosu pomio le pando gabi obu alomiebu mebu no denye vi nyepekezen makomon popo ya be mado baba na mikata mele bobobo kra le pando fesi egba ekoson no pando fesi la fi eye mia ha mi va be mia ba afa konyin plemia no de plemia pometo le pando fesi medo fi ina me ke mi egbo be mia yi wona jina me todola top radio 103.1 FM pen custom nana okay it's time for newspaper headline segment no yo le jojo aloni we jele concern pe takaka eya nye anugbanto jwa eya nye abaleke mi nya be ekwade ka jode Ghana de kochi therefore akwada nko nya to nya be nya no ike le standing as presidential candidate na GFP to oyebe madam Equia Donko etro magban chovaye ke epe megbeto troya ehia be wa atia enu no labubu flabera a new flabera for the party eyata EC Electoral Commission is urging GFP to nominate new flabera within 10 days ona EC to Electoral Commission and party Equia Donko, the late Equia Donko, Ameyi Mekavalio, standing as presidential candidate for GFP. Mekavalio, Tromeboncho, Eyata Electoral Commission, owner party, GFP party, they want nominate of Amebubu, Anye Flabera now within 10 days. So now, Nkekewo Wakotia Ameye, Novinya Sala, Enya, Banto, Ekejo, Nublamina, Nikomon Popoya, Nyado Babana. Dada ya pe fometo pele party akata yewebu ofe ameveve okay enye story gbanto alonis headline gbanto ke enu eveke evelia nyajojo velia no vitodolao abaleke nyenya Ghana Health Service ona mienye be cholera dolele edo cholera elamowum le alo elamolem especially ameyo le Accra pe duantome abe pram la fuma koye ameyo le gota tepe me le clean meko gota basa kleto na be cholera dolele elamole alegbegbe eya ta ole ba biacho mikatansi be miaton a prevent cholera dolele be makava ano amolemoa ehia be mi ajra mi apre hoto do afi yomi la oba me sema na kpo petepe na wa ajra gota o me echi potopoto enu wo potopoto pleto wa obe elebe mia achionu o ka bia cho Ghana to katansi be mi aka yi out of the protocols COVID-19 fair protocols nya no nuko bunu nya no siklo kabakaba nene ya fia de van na sia me ogreto ne do afa ma classing nunca sanitizer na sinao ne na ko a tutu wa sikleto yo mi akako enu no nubu wa me yo le tepe yo kafa tepa o me le fine me le so clean wa obe mi akpo mi adokyo be cholera dolelo cholera mama ka akaka de du come ano amolemo cholera dolela ever leti de cas la popleto ya eyewole amadolem Vevieto ameyo le tefe pram area chokopre toko ya edomalo le la bobo tefe wa omele belena tefa o eyata ohia be amesia mena le bena pe tefe nyanya jojo gbanto ta kpodo ki wa fi na fule ndudu le choba dula o pleto ye wa echi o kono nu dynamic pleto fi fi galamseta echi o katangbele dolele o le chi o me am enududu enu yo chona galamse site pleto wa am say na so careful afi mi apple mi apatiku cheche o vegetables o ple enu yo onududu le am mi no very careful echi o kata o le polluted and cholera ha ka va gota o kata ka choke mi to mi nya Ghana
ya tameseme na akpodo kwe na nek blom Ghana Health Service tole na to come fi de se ade no bi to la akpe enya jojo eton ya baleke mi anto mi nya be politics ni election year 7 December ekema na me catch us so 36 or 5 days mi adako enye to come fi de se repedo da si be wa adako ke na nyaleke na adako ameseme ke ne tibi adako na pede komi le fafia be ballot boxes alo papers yo sheet yo ke ota ameyo katan le standing na presidency a okule MP wa na nekpo wa amyo pe tata ola fuma party ke me lo pe symbols ola fuma jesi de ola fuma apo edobubu adade fuma plain eketo konye be na yi na ye ya da na yi polling station a oba mesem elebe na yi polling station bi awa dakwa na ko pe voters ID kan na electoral commission akira fuma na okpe odi onko okpe o na paper check e pe megbe na pobe electoral commission to pe stamp ele otu paper yo ko na pe megbe ha me sigbo it is not valid wa umakhlem ya ta nyi do dasi ne do me video si ade ke tibe ya dako nyi ebe wo fe vote ma gblen wa na yi electoral commission na ya koda fa no ko paper na wa na tro megbe na pobe stamp isi to pe stamp etuji a ape na ko na yi eduama ameke no tibe ya dako na ma ko ba tu pe nkumo lo amado wo na mistake me ko ba count obe ballot box alo paper is spoil paper split out spoil vote ma this year amesem na jagbagba na dakonye make bako asiva to ink eme na cover to make ne bi adako na pe nkumo o wo do de gbo nyan to me po bosses adotu ami pe picture le efe sign alo symbol ke party ke o le pe symbol ape do bubu la fuma ko to eduame make na bede wo pa de glefechu na ba cross edo how nene tuvoa na katutu asi anye vertical horizontal I mean awe akova depe boss ame medekuku wa mesem na jagba na wa dako fe ya me ame yo be yo ma dako medekuku do me video se repete da sinye be we ntonto na tia ame ki na dibe wa du wanye president na Ghana for 4 years again o ento na tia me let blobe no ko governor mi akogam ya du ka ke na dako na make we nto dibe ya dako na amare kimi ka ko governor wa ablo eyi na dako ne efe ya ma omele doma wo ahogadu take na dako aleke economic issues so obe akodai dagbemi gba megedo le gbogbo be leke economy edol amegbeto wu leke economy la aya hun ti amole popo dako galamsey fe nya how they are fighting the galamsey na pe adako emetipe ya na gbe evio ava na gbe efe ebla vekele ngona okleto wa winter na pe leke le galamsey fight echiokata le gbegbele no nyona wa na dako na mekeji no nyona wa adako amekeji no vitodola education mi pele kenya for educational system vazuala de view pe school de primary GSS pleto fe na ba tertiary pele ke no bazo syllabus pleto po aleke view pe school de le na no nyona wa na dako aleke neji amekeji na nema ken oben nuka other matters so eneke wento nekpo be agbe leka agbe kole nyuna wa ahun nakpo adakoda no vitodola o eyewenye eni ileji ke yewenye nyajojo eton lea ke nyajojo mamlele magbla abeleke mi atumi nya be majority minority in parliament if you omenye mekanye majority omenye mekanye minority mucho oyi court supreme court eyi mo oyi court speaker pre lawyer so oyi court be wava asenike supreme court hele gbogbo be ye rule be speaker pe nyama maka ma no mo na wa namo MP mawo wa idojia oyi court no vitodola court pe yima owe kaka mi po be enyan me ba ya leke wa yo na mo gblo ke bo won le gbogbo be o le gbogbo be o ka do nkeke bubu November be nkeke bubu na kota be eyime wa iva lawyers alo judges wa acho enyame le December November ya me pe nkeke ko ka do no binya selao
Fifia, omenya mekanye majority, omenya mekanye minority le parliament. Parliament has been suspended for some time now. Ke amo opinion leaders so individuals so ole to come ole babia Ghana man no sigbo election is just around the corner. Elebe party of your leaders so majority minority ko kwa ye wa butame awodeka I come to a conclusion abe akowodo no be to la e ya unti council of states assure speaker of support to resolve issues. Council of State members so over the speaker gboncho over fonukuli ha odonu kuli de kukune be leke Ghana helelele alu parliament la melebe wa no ne no o menye majority o menye minority o ame okata metibe wa asing ngomo you are a council member council of state members wa you vabe you are fonukuli you are leader of the parliament speaker of the parliament be wa poleke you are awo akososo deka awo benu anyola be election year just around the corner ometibe maso arekena va no vitodolao eyata council of state members wa o call on the speaker over fonukuli ye odonu be wa pobe aleke speaker pele wa fonna amio epe tevio le south akpepeme wa come to some agreement awebe Ghana record that ya nusia na yejinwe na vitodola ye onye nya jojo yi ole miase na me de osusu blo to enwuti eyata tian ya pereko na de osusu agblo adowo egba anyimele aho enumanawo nyima aho court egbo kebo nuka mawo metibe na 2-minute voice recording 2-minute voice recording adodam 2 minutes voice recording adoda no baji ayon call afinele no fom tue ado susu block pedeko eye na bia hanela no tove no banye 05053 mene kuma kwenye benyo baba o mistake metuma ko no banani todo lava vao 0539 338985 Madakuku no ba keji mi ado mi ape message o dam tian ya eya medibe ma eya yona mi mele our 2-minute voice recording 2 minute voice recording adodam ye ma hele na ofian ya 2-minute voice recording 0539 05 Madakuku metivano very sure ne benyuma o mistake o yata hold on nam mayo number na onye aleke na po ado number da be number wa nye number ma Madakuku ma peda na mi ne mayo na mi Madakuku ado voice recording that 2-minute voice recording on 0539 338985 number kiti na do voice recording da egba eyan 0539 338985 no bi do nemia yonko wa fina yo tue eye na ado susu block pe de ko tunya jojo unti na bia kana na lotefe ekema adasele monti akpena metodo la top radio 103.1 FM authentic mama college no yin Borborbor show penko semnele novi to lava vow. Let me call the number once again 0539 338985 and your number novi to la 2-minute voice recording our voice recording adodagbe Yehowa nama dunia si mebolo. Mega nama kaya inudia bro. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 nama dunia si mebolo. Mega nama kaya inudia bro. Mega nama kaya zalo medenu. Authentic Mama, the 103.1 FM. Agbeme nyawo sese nama. Yakenu woko medronudo. Agbeme nyawo sese nama. Mega nama kudenye agbefu. Wome.
Agbeme nyawo sese nama. Gabemu woko medo nudo. Agbeme nyawo sese nama. Mega nama kudenge. The 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. The Mazulu kokwe na yeketo. Mao asiwo nuko pomele. O nenyebe yatum meye mezulu blanito. Oh, bega demodiwo. The Mazulu kokwe na yeketo. Mao asiwo nuko pomele. Oh, nenyebe yatum meye mezulu blanito. Oh, bega demodiwo. The Mazulu kokwe na yeketo. Mao asiwo nuko pomele. Oh, Wamazonane, Yemabu, Rajimutina. Wamazonane, The 103.1 oh, Wamazonane, Yemabu, Rajimutina. Wamazonane, Asiwonuku, Kamene. Authentic Mama, the 103.1 FM. Apa tu? Radio Kasam Lele. Apa tu? Radio Kasam Lele.
Okay, no pito do la manna mi ega. Abeleke megbele every Saturday mechena ga lemoji top mega cash, top mega cash. Na weekend ya ne legaji quick be akọ na dia oya play ko. Oya dial star manana na akpogade ndo alofien ya star dial star 426 star 7 hash. Top mega cash. I just want to give you some cash this evening. You can use it this evening, tomorrow for your hangout, and also for collection tomorrow in church, even to start the week on Monday. Dial star 426 star 7 hash. Top mega cash. The code is star 426 star 7 hash. Send, play, follow the process, and play as much as you want. We want to dash you weekend mega money for the weekend. So just dial star 426 star 7 hash. Ekemaga avanao. Novito dolao. Play. Top mega cash, top mega cash, top mega cash. We are giving out cash. So play and win. Follow the process. Vote. You can just dial play from 5 cities, 10 cities, 20 cities, any amount, depending the amount you play. That is the more you win. Eyata. Then to be a big gaga, the 5 cities, 10 cities, 20 cities, 50 cities, and so on and so forth. Eyata. Nofi ndoya fienya aina lankonya semfienya. Just play. Top mega cash. Top mega cash. Top mega cash. Top mega cash. No be to the lao. Star 426 star 7 hash. Then send. You follow the process. Play as many as you want. That is top mega cash. We are giving you cash. Play right now. Get some cash for yourself. Chill out and also use some for tomorrow collection. Top radio 103.1 FM. Authentic Mama MF Penko Semnele. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1
Yonovito de la Bavao, Akbebe le Tuaji, le Top Radio 103.1 FM, FM Penkosem, Authentic Mama Penkosem Lele, Duneny Borborbor Show, Mama, 103.1 Akbenami, Nicola FM. to the Lao, Mile Live, le Top FM online on YouTube, Top FM online on YouTube, Nenemakenikale Live, le CEANA YouTube page. CEANA YouTube page and also Mikale Live CEANA Facebook page, all in North America. Tamia dada onya fo onya no video le North America. Bele keke me pa pase akpa America to ko ole mi ankosem. Akpena me todo lava va we gba email Authentic Mama fan page ajo kemele transmit it to Top FM online on YouTube and also CEANA YouTube page and CEANA Facebook page. Ye yate opo gandre minute and ton novito do lao ame yo do message so da ma han de cavado e be meto hasia le bedomna comfort nenu le Edem EP Church ho Presbyter Samuel nenu le bi kwenta EP Church ho Presbyter CK nenu le New Achimota EP Church Ple Augustina Afinyonyo le EP Trinity Parish Medina Ebe Echo Presbyter Francis Mauli Nyugbo Le Medina Minister Assembly. Okay. Efo Francis Echo Nyitogbo ni ha na wo ha. Okay. To the area be oya ebe mouth of fuga yelenkonyo sem life if you Accra New Town. Ebe Authentic Mama ede kuku yetbe ya bia maupe doyoyo na ame yo kata le dolem le kodio ye bia ma ope do na kata play you la fe me ha ye bia ma ope do na ebe ye common popo ya do fian na fuga play jokoto pomio fugans and jokotos okay jokotos in jokoto family so la fe play be ebe mi kata me do deji ye no more love mom may God bless you. Ebe Authentic Mama no okay no yira ha sister na dakonam lo be Peter Dra sent you a momo of 50 cedis for the vote through ayi Chem Ventures okay for Peter Adra ebe you do 50 Ghana cedis down be makoda akọ na awoda akpekakaka for Peter Adra ble no law you kata do bo gada emeta penami Niawele Doji Akpelo Keme the Kuku text and WhatsApp message so 0244 066752 0244 066752 amede handle 20 cities dam to Paul Ghana for Paul Ghana go edo 20 cities dam akodako for Peter Dra edo 50 cities dam akodako akpena mikata Niawele Doji domenya wo now mauna do tepesia akpena me na be ado wo gada Authentic Mama be akoda ko gada ekenya la si oko vote in just one city ekene so dia wo kwa ado da 0244 066752 0244 066752 anye no by keji na be atako na Authentic Mama ne matan wo process wa ekema ado wo gada ekema mako atako la fuma akpena mi todo la vavao Nyawele Etochi good evening Authentic Mama Mefa please my name is Bob please tell the voters that if we made a mistake and vote for Alaji Baumia the okay Etochi ma I'm some close to akpe okay Todo Lao Top 103.1 Efonya Emmanuel Amegachi Gamele
elemeji na klevia question me do fia yin to kede na me to do lava von kata yolo nkonyesen me do fia yin na me na sister Kate te sister Kate te ola me gbelen ka kemeko haya makoto fia yin na o ne me do speedy recovery now ela shoma central as a game hana yin na to kede sia apebele to ajina me okay to do lava vow ohana tando text and WhatsApp message so that ni aklo kata now ke ni le live le top radio 103.1 prayer balauchi fianya authentic mama play to no Borborbor show those who blog abeleke megbla the voice recording that 2-minute voice recording and ya jojo you must say play a high lesson of the agenda and tofa address 0539 338985 0539 338985 and your number getting a 2-minute voice recording do ayon call a funeral no pochu ados so block pedeco ado ganena no to 0539 338985 and your number getting a do voice recording ado akpenya wele tochi Isi Kiko 103.1 FM. Isi Kikolo Mande be pa ye wala jale si me la be. Oh mande be pa ye wala jale si me la be. Oh mande pa ya mande 3.1
Hello, Sister Emofa. Good evening now. Well, Doji. Any view can you have Bronco Pascal? So young Bukonda, Kakemele Station in West State. And you have him a block when you're ready. I knew he gonna took MPP Tobin or Cody. No, well, Kake Malakuku Demna Gana Tobedi. No Japapa, no vote na Mahama, Ben. Nate ayikunamilo letation ngwa estate tamede kukulo akpenawe ya emaga yenye mabia ha na avinye Harry twekeo sraha yo maone na iklimikata amen. Hello. Yeah. CEANA me. Authentic mama. Maduk bena. Madibe macho mono popo ya akoduk bena nyepo fumio le Paluma. Enonye deka olebe Sadat. Fatih Sadat le Paluma afi nye bedona me velia ina esronye kle kumio elabe ebu eno alo nye nte mebu lo honye le bankwe dino kilepe nuwura
miahwe miadzreɖo yabi ɖe xɔ la gbɔ ta mele fanametɔ kple hɔlɔhɔlɔ katã kpem be miava akpe ɖe miawo lo etonye Mr. Ben Buku medo gbe ne ele sprinters kple nɔviwo katã medo gbe na esrɔ̃nye tukuitɔ enam yatsa le asarbotui afi esrɔ̃nye lɔlɔ Beauty Buku ele ho ya medo gbe na vinyewo katã wole dɔ dzi akpe. The 103.1 FM. Good evening, Ami. Anye kela mfoma, kala mfocho Kumasi. Oya namba Ernesto Brusato. Nyajojo akpenemi. Sabalike ready. Widogbola na mahama na ruji nemi. Mabia hana Sonya Loloto Janet Ella Kansoa nke Emma Dogbana Vinye Kofi Austin Adogbana Pate Adogbana Felix GB Pate Nelson Kwani Dogbana. Hello, some of our good evening. I'm calling Moses Kotoka de Yanshago. Malang Bumchola. Akpa awela doji. Nyanya gbo nyanya kuma gbo kura parliament wa nyanchi ba. Amun to to do magana pia mau kunyayo because amachicho ni wo nyanya to para ka wo machi bi ono blomu. Asai kunwa da nyami fiti zoma. Asema kujoba asana medom. Aka sali ga ko watro bumushan. Ya afia mi do na ma dana pia. Ma fa wo ko bo jira kunyako because nwa oli ga ka wo nyanya pa blomu. Nyatepomba de mutanaba agomasmasa jibi anojukoma ya mauna bonyam bana nyadogbora bana nyatepanto mauna de nyatepanto la ka nyawula doji kaka mabia kana nyapona lolo sana mi kutoka la nyawa chachi mtoka ta mau noma kwa mashamulo bye bye. Eme fada kape na ndo fie boko na fi keke no le nkwenye jofi kofi agojinshi na mfunsa igbe town ori don na boduko efia kuku ya ha meka ibe ara ha khobe te etumi onto gbonya adako nuko meka menya be ashu otube enya wi leta be fie ha parliament ni temenya be wa wi wo senani no nya be amesu bo awure parliament nanya de ka ko fimu mo ya na be majority ga ka ha dodo fi anya nyama ese gom majo be di famu ko dodom ara be na be di de fore kama ga ba le nya pe lawyer pe amado shio ka lo be yo ko mi ojom na lo gbe ko na ba na nya se da ma to mo papa amade ha na viyen de ka titito Augustine Adanyu egbe yin pe jibeza ta mo ji ma mase abokadikani
on the betting way. And yeah, midwife Tafa General Hospital. Abeji, Namasa Abokado Channel. Emadajina, Longani, Bob, Kata, Tokoshila, Benin, Napa Tapepe, and maybe the Sarah Dokava, Akbenu, Mona Maniku. Aha, Medofia, hello, good evening. Na Nyasela Wakata, Top FM. Authentic Mama. Top 103.1 FM. Dollar Wakata. Authentic Mama Hofia. Aha, Medibe Mako, Monopoko, Yane, Maponucho. Mia Dada, Amenube, Kenya, flag bearer, America, Chitrede, Party, then come a halfy overthrow, Emebe. Ikemia kata miliona be enye nunu maune da luvosiade tepefa fe alebe wajirado alebe mekwesebe le madidime waga chan flag bearer America anotefe le president anotefe ade etefebe le akoda dame mi apo ame ape photo le akoda gbale oji ye nenemake Migale Bobolombe Yehua Mauntone Gede Mebe Maso Ikedi bi adomoda le parliamenta nu gome sesena wodo benu ikemi dija ku ava emenami akpe medibe mako monu popo ya ne mado baba na lochu fomeawo le peje pakle Accra ibu ya dada reka tasi mansa nubosia ne jujole untifa fame mega ko monu popo ya le baba domna kongolo fomea le udoko official town EP Church hame yawe senyavo haya na senior presbyter CK nyonyo le new Achimota EP Church le nama kenye menglo Accra zone CYB metoka tambo hasane na Isabella Jidefo nyonyo Emmanuel Jiwonu nyonyo ple akoli fome yo katan le atitogo Togo miawe le doji anti emefa akpe mawune yirawo Authentic Mama, the 103.1 FM. Simon Kumi Hofia, Orambe Bebeto Cho Adenta Sakura. A young killer friend never dolly affair. No selling Yasi Kumeto about photo. Can I similar matter about photo? Lekes and Yadon Kujan, never natural Mania Kinako, Adom Yadoko, the woman Great Taporacamo. Kiboma Bebe, Nyepe, Bodunama, the Wayna Alavanuto, Profeto, Fudineto, Eflito, Bredito, Wayna John Peter Amewu, de a week hero, a hope ne Ntekeaduja, Akodawe, Nama Semino Adakona John Peter Amewu. I don't know what I could roka fune. Ne ame semana na wada kona John Peter amure efe donyu keke ulwa water. Kama bwe ezani nyina mesame. Bye bye. Anti-Nefa. Metado Agosiana. Akpobe Giga Kimarina Mia Amegbalu Yawa, Name Ponane, Ki Miva Bola, Ometre de Kelemo. Nicho, Enya Kamera Boklobe, Party Debu, Openunola,
Madafuma edwende amekuwa no jinyetu ya madafuma malachina madekabe nenema daka nyemenya mekayo vo efio de na menyi emala do gbona mi ame bia be madakuku majima kponu nola ale oda kpomu nyemenya de kochina be ezomo ya mebe yo ya medodrena medeka abu o enya ke ogbona menyebe nemi to gbona igbona amekiola omekene serious uta menye nukike ya gbo ya mechina be no nyebe otakwa mi alo mekwa mi meponu ni a mofafia kofi ambe ma wona sabita fla chero yekma menye gadi melo alo gadi pe me yela madeke gbo ma wude de to amade jibede inala dasi masia daka ogbe ena maka gade atigri ni to pe ame gande ka kofi am ni to ya madame de ka gbo va chinyamane that same day daka ya ena maka ochina daka eno te kuri jojo de kai obe ma mo fafia na me ma daka fika mato ta ema